ingia kwenye kompyuta yako, fungua note, kisha andika hivi. Hapa kwenye random tutaongeza random nyingi ili tupate manamba na maandishi mengi. Tunamalizia na go to start, naenda ku save. Jina utakaloandika usahau ku save .bat, kumalizia na extension ya .bat. Haya, nimesave kwenye desktop. Tukaangalia faili yetu. Ukiopen itakuletea namna hiyo. Haya, ukitaka kubadilisha rangi sasa, kama unataka rangi nyeupe, utarudi kwenye edit, kisha hapo kwenye color hapo utachange. Kwanza utatoa hiyo u, kisha utabadilisha namba unayohitaji. Namba 1, namba 2, namba 3 zote zina rangi tofauti. Kwa mfano tuweke namba 1, kisha tutasave tena. Baada ya hapo tuta close window yetu, tuta close note yetu. After tukaifungue sasa, tuangalie tokea namna gani. Okay, tumeshabadilisha rangi. Kwa hiyo fanya hivyo kwa marafiki zako, ukawaonyeshe, ukawatambie. Hiyo ndio namna ya kutengeneza matrix effect. Niambie kwenye comment kama video hii imekusaidia. Pia usahau kulike, kushare na comment video hii.